Okay, Irni, Raihan, Suha, right? Jadi dua malam lepas saya ada buat live. Ada orang bertanya saya, right? Jadi ada orang bertanya saya, right? Jadi saya dah jawab dua malam lepas, right? Dia tanya saya, right? Between emas digital dan emas physical, right? Mana yang terbaik? Yang kamu nampak ni, ini adalah emas physical, right? Dinar, 1 dinar, right? Antara digital dan fizikal, recommend emas physical di tangan, emas 24 karat 999, right? Okay. Sebab bukan setakat control, tapi okay, dia tak ada sistem risk. Okay? Kita bukan setakat control 200%, bukan lagi 100% ya, 200%, right? Dia tak ada sistem risk. Maksud saya, kalau kita simpan digital, ia bergantung pada sistem dan juga platform.